naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Mbiona sana mwancho muliyeli awegeta seni kia Ndizi TV nebiro bindana letoko ko aligania ase omoroberio o Walfit hasta komena daktari oyogo chokwanera amaroire ase mwancho muliyeli abereka wikira nase studio na ndengo mwaligani bene elinda beka gutumanya na kia kurukwa korinde mwancho muliyeli agenda gutubwate sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website gwetera www.ndizitv.net iretera Frida Kirubo tiangalia ni daktari atomanya na kiakorokwa na endenga ye kliniki kyake gotoka. Karibu sana daktari. Mbiamono Frida. Eritrea ni daktari Moses Kena Onsarigo, mkorwa senyekitari ya Walfit Health Centers. Itubwate kliniki gabo songa senyumba ya Uhuru Plaza, egoroba ya Geteto, erumu 307A. Karibu sana daktari ase studio. Kurindi daktari nga tobirito koranga abaswati abange nigo bagucandika sana anene ekero bagutwa mbaroro kunyora bagutwa embura kebwato bosongo bonge ero naganya daktari otumanyinga umuchando uyu muchando kyoyo na ende ningi yakoleta umuchando uyu mbiya muno Frida ogotu kwa waswati ebe kirana nyasaye lakini ekero ogotu kuligo koba talinga kule ogotu talinga negentekebe ekine ne nchireye muyo korokinga umuswati nale fertile kose nabaranyola abana so ogotu talinga korokobe lakini nagwatebire abantu mbole bagotumbura batwara ubusongo bole igoro side bagutwara ubusongo onye n'abana basunikogende nyoki school mbale bagutu batu yani ko tinga batuka bose bari nyagitari bose batumia lot of painkillers na liye ubusongo boli burahere so I've seen them nande mbagende kujya nyose clinic ito sana babwate mechande yekenga kiyogoto muna nagotebiri ogotu nekere uterus gose enyomberi yo mwana ekoiringa egere rusyo bochafu so embura ekero umuntu agotu tegotigare se nyomba ya yo mwana okembure ye sokesko so uterus iringa ya rusyo bochafu boli lakini bono ndire koiringa side ye tani ko kelita kiri yani what you call abdominal cramps kire igoro side so ekre iringire side na libono ekolente mechande yo gosongo unangenda kogote so a question ne nkige kogera embule yirende abantu bande nkige kore uterus ekoiringa side kubwabane nkige kogera batu ari gosongo bori igoro kubwabane ine question gwambule aya ntubwate Enyagitari ya Walfit Health Center iyigotoka imijuma chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwali amarwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto ko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So nakito karo montachi obisi ito to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gotera to kurana conventional medicine but yo yakare ikire miaka
18 17 aikira adolescence e hormone ya yigi kurukunga estrogen hormone ere igoro saidi so ekere estrogen hormone ere igoro saidi ego cha se nyumba yo mwana ya produce hormone like substances so kurukanga prostaglandins so once prostaglandins ya produce nyinge saidi like yani prostaglandin ere kogera enyumba eri yo mwana eiringe egereto erusie mbuleri so prostaglandin neko chiko produce nyinge saidi daveka kogera ekwerende murume saidi ngakiyo gotukwai so what I'm trying to say primarily ego abana abagori chinkeketa babugati no cover hormone ya estrogen level ere igoro gosijyo murya itari buroge so yagera production of prostaglandin yagenewe prostaglandin hormone like nere komita enyumba y'umwana so abana bali babugate igonge ndagotanga babugate imicando muneye ndiyabamanye ngaba ko twara because prostaglandin ekuba produce enyinge sumubero okay lakini bona nintwate bwate bone kurukunga secondary dysmenorrhea secondary bono neliye gocha okobe mechando ya kirase uterus yago kwa twalire mechando bono mnabona kwa mfano kwa rolo musubati okinde buyo nyolira abana buya okire myaka 30 for instance bone kire myaka 30 ochaga korumu ngakia gotu you see bono kialenge byankime cyande yakire because otwalire pathological issues pathological diseases ya soirese ese uterus yayo lakini rende onyoro muntu moke musubati ose nyoro myaka 20 ogotwaro gotukole extremely painful bakayacha bakama akoroka agotwara agodayorea akakwale muntu munoyu mbu yagenda akwebicha an ultrasound ekera akwebicha barus na bwate ndo ikorokunga endometriosis endometriosis in a minute the linings of the uterus chigenda chimere oslase chiovari chiago the lining of the uterus chigenda chimere asa isiko ye uterus na bera lento bosongo bole igoro side okay so it is important ngomuntu akwibicheka ngubusongo bwabere igoro side nabona nyora bwate endometriosis which needs attention esinya gitari so what I'm trying to say is this ngabantu mbale bono bachakire gotu baja gutwara ubusongo nkikera lente shida mnitu watebe eshida yemera lente mechande yune ndo endometriosis nangenda goteba endometriosis nekero chinyama kiri kigo tokase uterus cyamerire isikoye uterus nabyo inde kimere nabo kikomera nyole sama ama tumbago nabo kikomera the walls of your stomach nabo kikomera kimere the intestines cyende kimere cyo ovaries kire nto ubusongo buri igoro side abantu abaguche basumbuka side okay babwate endometriosis so accident era lente eshida muneye mnabali babwate mno PID twakone uri ya PID sana onyo olenga kuwatwalira uburuire bwa sina umepata ugonjwa wa sina labda umepata ugonjwa wa gonorrhea chlamydia infection amorira yo kwambukiriwe omocha ntogenda nyagitari uchiko bweni buburiro ubu nabaratire asose uterus agosose uterus ya nyumba yo mwana gosasa asose fallopian tube asose nabakolente mechando yo utwara ubusonga kari umuntu agochikorora engakiya igo musonga nabo gocha liryoranga korra gose lyogendete gose even after kwa kore menses abana bari bagutwara ibo so PID pelvic inflammatory disease and that's why most of the time we advise people onye kwaro linchira yago yoro iboro yatwarire mechando kwaro dubo chafu bo weta bo gotioka gose enchira yago tulimuna yarengi it is important ochinya gitari if you don't want to do that goja goikere ngakigete Frida okonyoro umuntu agosukonyora abantu goja goikere ngakigete ogotumbure gusumbuka side so PID number 2 endo kiragera umuntu atwara ubusongo bore igoro otwara amayira asensameriye chitube
and pia idara amairayo so amaira agenda toke a fallopian tube what you call tubal ovarian abscess tubal ovarian abscess na bekogera nando montarumu busongo buli iguru kagera amaire kera tokire mali na bakogera busongo nando bugende iguru otwara ovarian cyst chovari cyago kitwale amachi gari samage na cross watu amacha choroso ebikabu biri tokoroko simple ovarian cyst or complicated check na bekolento busongo buli iguru na ngenda gokwana fibroids abantu mbali babwate enyumba yawe yo mwana ebwate kipimbos kigendera komera muno mwana ogukinanda so onyolenga watware fibroids nabo kikogera otware embule gukoroma nande gutwe embule nyinge side embule bwataine nabo ratware ntubune so umuntu atware fibroids nabo kikogera mna natebya abantu butambe narenga gukwana Frida nkeringa goikatumanye nga kitokonyora abana ayi mno musubatu ikumanye imyaka kyubekere konyora umwana onya go komenye imyaka 30 guciguro utaranyora umwana nabo konyora uterine fibroids onye wikire kwa nyora umwana oyo mu kwamenye ikigetambe Frida omenye gitegetambe utaranyora umwana onde nabo rache konyora gwanyora nande fibroids ekira gusumbwe zaidi naturalira ukwana again tukendege kogera abantu barumu uterus barumu ngakibakorora bakuri menses necrocalcium etaisa in uterus because muscle uterus kila what enough calcium let me tell you something abantu nkoli bali ndagera ebwate calcium koli bali ndagera ebwate calcium onde yekoli ndagera ebwate calcium lakini mbali batabu okonyonga calcium nere sa manyinga lakini nere sikinyama cyago imi yaya ngeko ndali sikinyama cyago imi kaya turabeke pambu you not put a pambu ego pambu calcium go chese your muscle unabona ukoraje role bila kitu kwande so mugaso wota mugaso encengerera kogenda gota mugaso mambi nkonyorole vitamins D vitamins D is a pump of calcium to our muscle you see amafuta narakurukunga essential fatty acids mnabona omega 3 ale pump of calcium to our body you see ngonyoro onde guri omega 3 ke bako kwanya baro muntu kana yari zikiri mata yakiti ngende ngoro omega 3 ndu you don't see that you see what abantu bakuriye sukari nyingi ekero kunywa a lot of sugar you are reducing calcium concentration in the muscle kana utumia a lot of sugar onyanga no bwate njira yago yendagira ne bwate mechando obwate digestive malfunction toli konyara kurusi vitamins D oire so mobile tokonyara kurusi calcium oire so nabo koli calcium nkoruere senda yawe yaswesa manyinga that's a question we want to ask ourselves so kwa yanga enda yaone bwate mechando bwate mechando nawe kola ntera eshida mnito ende goteya mbio mana sana daktari ngaitenga kwa bere go kweresera so bwagari ndo mwanchumuli ile bere gakubati kondo mwanchumuli ngo konyeranga nabo gotuma ujumbe yage gwetrasi namba yesimi ya 0792192834 otumanyenga yoko bwati umurobeli koro nabo igoli boli yago ase daktari indireli eliga daktari timetinga ebimanyereri mbire bibi emanyeri byogo tu ambure bwato bosoma nago tebiri no kromo no gotwa what you call abdominal cramps severe abdominal cramps yani enda yage go komita ko umate mbali banyolira abana bali banyolira abana mbaro kinga nga kyumuntu akonyora abana enda go ikemige bako mwana cyagosoka so uko imiga ko this is what I'm talking about ukora muswate bakonya abana bakolera abantu bakoda maliga because that pain I'm talking about so that is what you call abdominal cramps so mbale bagotu no bosongo bonga buno butogenda go kwanira nanda abandi nagotebiri ngebenyiri binde mbiringa bagotu kusembura ebwataine gose bagotu mbule nyinge saidi what you call polymenorrhea bagotu mbule rigoro saidi ina bukira bekemanyereri bagotu mbule bwataine
bona abandi bali bagutupaka yani agotwara nose and vomiting ako igwaro kibose bakoroka abandi bago diarrhea umuntu akomnya gochicho engakia gotwinga kumne so ugo tuko kole imechando saidi so imanyeri it's the most important thing is painful menses dysmenorrhea painful menses ekero kotu embura ebwato bosongo saidi ine bimanyeri. Aha. Nkerkende daktari riboli mwanchimuli arabega kwebolya apart from ugo tu kweiga ko bwato bosongo aringi kiragera na ndo musubati atwe amanyinka ali kabwata ine nki kiragera umuntu atwa amanyinga abwata ine nambe mutu atebe fibroids omungete ekero korra amanyinga abwata ine minute ngegento nkere giasu ya amanyinga gosoka abwatana amanya gosoka abwata ine so a fibroid nabe fibroid kara ya merire go chaime nkolendere go tiko kiretire go tiko like service area so the like service area ese monere go tikaraga gonya amanyinga kubwatana nake kogera number 1 is fibroid nere kogera. Number 2, omuntu atwala na wantu atebire PID. PID ngo saliere uterus ya gose kwende gose ya damage the uterus. Eyo ragere clotting chikoreki chifomu. Sana sana nge kolenta is fibroid number 1 nge kolenta. Yeah. Okay, mbia mono sana. Manchimuliere naga nitikomanya daktari nga ekero kwarorire ko bwatu mo chando yiga. Ningi kili wenete gokora. Wono urumbu gwa rich complication chinyinga people ni Frida gutwara ubusongo umuntu abakora nka haya umuntu ubusongo bana batenga yagenda uri onywe meteko ya batoro emeteke gusi no choma bana batenga egenteke mo chinkeketa nabo chikoga tonyo rumwa chinkeketa nabo chikonya tonyo rumwa because ogo tumbule very painful na beko abantu banyora abantu tumbule batabwati abana because babwati problem we do you know why umuntu nabago twara pain yiri goroba kole ya renta damage to the organs the reproductive organ na be kolenta damage pake sali nyole Ethiopia so people have had this kind of painful menses but baadaye utakonyo mwana yabega sienko and that's why you see most of the people yolega yankoli gusiga iga bago joturu mete usine bakonya ukawa chinkagata na chiko ru munta nyoro mwana na wachira lenta what we call chronic pelvic pain obwato bosongo budyoka ensemeye yago endenke, let me use that. Endenke ebwato bosongo liyoka. You see? Nabera kolente shida mune. Nanda munaro undikere umboli messaging aki. Bara umera na eso kolemo mogondo. Negero bosongo bolivo bigoro side. Yes, naboko gara. Okay. Umangete embegu yo mugaka ebwate prostaglandins. Nantu atebile ndeka kogera uterus yere ntubo songo bonge is what you call prostaglandins. Chiko produce as a uterus. So prostaglandin chirichia umusubati chimento prostaglandin chomugaka chomusacha na ubo songo bora beregro. And that's why most of these ladies ekanoba barange konyora korisibu se kotwembura amuchani aumera no sokole mu mugondo na ubo songo bora beregro because may add more prostaglandin the uterus. Okay. Aha, daktari ngonyorore ngabaswati abangu muchando yigo bachandire atimeti ngochoroera. Nabokwera. Bono ego tegemeanga inkige kolente mechandi. Inki kiarente mechandi. So kiri kiarente mechandi ego ikakirusi woro. So that's why karo montago jese klinikito ya WorldFit. The most important thing we need to understand is that inga category kiare. Ale under primary dysmenorrhea gosale secondary dysmenorrhea. So once to amukole classification to amanyene ngoyo are primary to amanyanga primary sasa inaletwa na hormonal issues to koma amariogete mono abantu bakago pain killers
banya gutumia but nitubwate byogotoko mwali balance hormones to make sure nga prostaglandin chiko produced nchibasa kuba too much irante mangana irante mechande mengi bonne secondary dysmenorrhea eyete to kumanyanga muchando kyumusubati yabwate kyaje watabanda bya wekire myaka 30 now the pain where the pain manati from so this is where we need an ultrasound tokumwa kebicha toteme kumanyanga nkayi eshide yekowe so one is to mwa kirebicha ebicha ekokonyesa mangana diagnosis so we do what you call pelvic ultrasound the pelvic ultrasound igatu akirebicha etorokinga mechando kyubwate now here pia idiobwate we give you antibiotic we give you what is supposed to be required waba bya kwagenda nkyobwate endometriosis if it is endometriosis you may need surgery endometriosis talinga niliyogora egwenderaize bakita keru umuntu akorera surgery ekara akorera surgery ekwende kitishu kiteme kurusiwe esi chiagete itewa nini so that's why vichede very important here endometriosis obwate fibroids obwate so onye kubwate fibroid ntobwata majogo toko kwa ashrinking your fibroids so we come in kulingana nga ingija kolentera the painful menses you're talking about okay daktari timetinga endagira nero roro muntu yuwatu muchando gabwe neta kulia endagira nero mutoko tebiri we have to advise you nutritionally nutrition is everything we are what we put in unaviru kuna sura mzuri kabisa kuna kitu mzuri unaweka ndani ili sura yake itokee kwa fit so nutrition is quite important kuikumanya nkiungwante koli egera timbase gutwara the painful menses let me show you for instance na tebirenga abantu bali bakunywa sukari nyingi nandi babwate painful menses it will be even worse with time so peremende mawe ya sukari watu wanakunywa nini sodas wanakunywa sukari mingi wanataka chocolate kimpeleka kwa supermarket chocolate ndio nakimbilia kwanza ama ukitoka kwa supermarket nakwambia ukumbuke kuniletea chocolate those things zenye ziko kwa nini supermarket people got a lot of sugars I'm talking about refined sugars okay I'm not talking about MSC but I'm talking about refined sugars you know most of the refined endagere vele to eduka ebwate abane bali batabwa sukari lakini bikile chemical korukunga aspartame which is carcinogenic so kwanyo wangu unje tv to bigivi eduka tulikutana na wewe nini Frida ati mambo sasa vipi kumbe ati tunataka vitu tamtamu tunataka ice cream na vitu vingine goika umuntu atige ndagira ebwata lot of sugar na gotebi twatebire kintu giya kabiri nga calcium is quite important so goika to koroge kacyura pambu in calcium to your organs for instance ndagira kibwate orali ebwata lot of calcium ndagira kyura reduce calcium from the body ndagira kyo nkiwanta ko korwa oberese eso mugasole water mugaso ntubwatige ndiko kunga lysine ambaye which is a amino acid after kwa lysine egere kwende calcium ya so kwende so we have to advise in nutrition is extremely important okay ndoche daktari ngevero bite byatonyoli lakini ndoche nga Vincent Kenyorwa gatabana gende to kugwati umoro kuri sensemilia Iranda Eriko Soro kuri sensemilia Keumbu na gende to kugwati umoro ndoche nga maboli amange daktari baganitie enamba yesimi naende obatebya se clinic kyao asike gotoka natokotera gutambintu kelinga nyasaye tatutongete turware Frida asata tutongete turuware itokuruwara sogutamanya kero umuntu ayiburiye sare umubiro yone nkyo tagete kya maisa na tagetegere ndole bya saidi nki umubiro no tagetegere mbo bya saidi mnabona mantu ngo tutenga bagotenga babwatama amebere mene saidi twarentire ryogo digiye sana digo chigotema gokeani amafuta mange sumubiri so onye kubwate buriro bondo bose bokuwosumbwa enyera gotadeki ni yitu kya World Fit so that tukupatia ushauri zaidi ile tena niko ku daktari Moses Kena
Onsarigo korwa se nyagitari ya World Fit Health Centers eitole ga Bosongo ntubwate clinic ga Bosongo ase nyomba ya Uhuru Plaza wale batameti Uhuru Plaza nwere Bosongo ga town katika ye town so ekaro kurunga injuba ke town ime woli nga marigiti ekire ya marigiti nkayere ekire nkoro ekarwo ikire marigiti gali saba koni nyama kibucheri kikire stage nkoro ya Kisumu se yarenge bigere nyombe yo bwata makoba matambe nere kurukunga Uhuru Plaza so ime injuba ke goroba ya gatatu room 307A na okonyore clinic yeto kya World Fit ekarwo ikire gali clinic ninche ngotoka gase clinic kya Bosongo gaiga so anytime you come injo munyagitari no chama mwoche ni day injo konyora muno munyagitari we clinic ya Gosiga lakini ntobwate clinic ende gali Karatina ane ntobwate clinic ende World Fit Eldoret te konkerese namba ya NSM 0722 24 5763 0722 24 5763 Mbiamono asogotulire. Mbiamono sana daktari asogikira nasi studio na bigogo semyo mwanchumulie. Mbiamono sana nayo mwanchumulie kwa biriko gusanga na intiko tagachage tomoro bile gwikabona gato ikiro mwelio na gosemire ko na kwa biriko kwimanya amangeli terene Frida Kerubo na magachi kamera sokoni kibna AB chana baygeliogi leo ikira sole asinchira yabene nere Petra Mukera. Karibu sana tena daktari. Thank you. Nyagitari ya World Fit Health